kuno mo anggo sosiran niya mateang atong mululog sa dero do molo. Basesi. Posisi ada. Ba, sona. Manawa ba dito? Ako dito, olo kami. Nawa ka makaw ni Sir Minong dyan sa dyan. Ito ko situ ah. Amangin na situ. Ahay na pa dito. Ay biso na yung mga. Ay mo biso ka na yung long. Ay, dito. Ay biso na pilangan pa dito. Bersinong dito ko. Ito ro pa dito ni Piako buku na ito rin ang kalam dua. Ito ro na biso. Jadi Hermino memang penuh liku-liku loh. Ay tuluhay lo mga lamar bidan pagkata dito ulang. Itinggal non mah bidan non nalanya ha. Pro pasien na yadongan na bidan pasien na ong natukulon na peden sao na buha. Ang Hermino pasien ni botamu ro bagi-bagi. Enak. Bahasa tangis. Kenapa kau ditipu aku? Dia ngaku lejang. Padahal aku yang ke-8 ini. Jadi kayak mana? Ini udah sempat 3 bulan terlanjur. Pilihnya pos Hermino. Gimana tadi pasien? Roba pasien nana siang. Kau ke mana? Tangis selesai. Yo. Pertama dia baik kali. Terakhir aku ditujangi. Apanya sangat 10 bulan. Maksudmu apa? Biar di bumi hanguskan ini. Nah. Saya mah noporat nyoto pasien na sore-sore. Tahu kenapa? Pertama kali berkait-kait. Lama-lama kait-kait. Nah. Jadi gimana itu? Jadi alami si Hermino mengundurkan diri dan pada saat sekarang banyak kejadian seperti itu. Itu tuh. Aku pengennya korban awal sono. Kutung ko na sa 10 bulan, wala 10 menit do. Ayo pinarulong ko. Hey, Nico, abang. Wala ni pinggir rema ka. Abi tulong ko sa malusot. Big boss kita. Lagu Maulina. Kaya ko tamu yang begitu. Baik. Iya, baik. Makanin na nagdusonia kubirin mamakatai biyang do mano. Pro mano ko. Biang kadang lao tu pestako, na mano ko tu biangon. Pro biangon. Lao ruga. Tarmilaran no huli-huli si. Pro biangon. Ko haro dang lao mano. Ito ro mano ko. Batang lao ni mo langsung mamawi na mano ko. Ito ro biangon. So ni lao kagayang. Ina to mano ko. Babe makakaya bos liku daripada ho lao tu si kulit mo jago. Aleho na masalah ordel amin. Asing ba ibo to biada. Buana biya ni Cina salah di ba? Magamujabu mamato. Tapi kurang beruti 2 hari tol. Lama tu panglong. Halo. Terlalu pagi. Tapi panglong ko buka jam 10 loh. Adong do biang ni Cina on. Buir sukunon tanah japigon buka panglongon. Nah, jadi pas dia ngomong hindi lagu po sa panay wara si Bonnie ito lang ikamar na ibu di mana tonggoy kamar na ibu harus ini tapi kalau udah dia gini tapi dia gitu hebat harus ini